ndiko batanganedza khema thaba maḓuvha ḽa ṋamusi muswa vhurini uyu vho ḓi muvhona kha social media ane a vha ronekedzwa ane a wanala hanefhaḽa Ambi kana hanefha ha Makuya Fandani ndi kilomithara dza 10 fhedzi u tou bva hanefhaḽa khorosoni ya Makuya kana tshiṱitshini tsha Makuya u ḓa hafha hune a dzula hone. Ri pfa zwithu zwa nṱhesa nga maanḓa musi ri tshi wana vhaswa vha vhurini vha tshi khou takuwa. Ri tea u zwi humbula uri muphuresidennde Vho Ramaphosa vho sumbedzisa ndemba vhone vho Cyril murangaphanḓa wa shango uri kha vhaswa vha vhurini kha vha zwi ḓivhe zwa uri mushumo u tou ḓisikela iwe muṋe a u tsha tou vha na mishumo nga u tou ralo. Ri khou livhuwa vhaswa vhane namusi vha tshi dzhena tshikolo vha ḓivhudza uri vhone vha ḓo takutshedza vha ima nga milenzhe vha shuma kha muswa vha vhurini namusi khou takala musi o ḓa a ḓi bveledzisa ngo tou kha ri pfhe muṋe tshi ḓiambela ḓuvha ndi ḽa ṋamusi vha mu sapote kana vha mu tikedze ngo tou nga Tshivenḓa iri Tshivenḓa tshi zwi amba tsha ri muthu kha waya habibi na ngoho kha ri ralo manga mutukana a si vhumatshelo awe ndaa ndi a livhuwa ndaa ndi na mapholisa ro nekedzwa bva Makuya Fandani ndi muswane u shuma nga u penda dzingu ndi muswa o ḓiimisela u ḓisa dzitshanduko na u createla vhaṅwe vhaswa nga mishumo arali vha tshi nga ṱoḓa vha nga nkwama kha nomboro dza 064 949 6008 nomboro idzo na kha WhatsApp dzi a wanalea arali vha tshi ṱoḓa kha Facebook ndi mapholisa ro nekedzwa Pfisalela na Tshivenḓa tshi ḓi zwi amba tshari nga ngomu ka wa haya habibi mishumo yanga i ḓo ḓiambela nṋe muṋe mafhungo manzhi a thina.